Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama grup Sholawat Nur Yahya. Artinya putune Pak Nur karo putune Pak Yahya ini ya. Enwan, kamu harus tahu Enwan. Ini kami berasal dari dusun Soden dan kamu kan juga bisa kalau mayan wono dadi Blitar. Kali ini akan membawakan qasidah Turi Putih juga sholawat Badar ya. Ini kemarin ada berita orang ulama meninggal, kita qasidah Turi Putih biar kita juga iling bahwa sebenarnya kita sewaktu itu bisa meninggal, harus menyiapkan bekal kita untuk di akhirat nanti ya, dengan perbanyak baca sholawat. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya Kanjeng Nabi Muhammad di akhirat nanti di yaumil qiyamah. Allahumma amin. Shallu ala Nabi Muhammad. Turi Putih, Turi Putih, ditandur ning kebon agung, ana cleret tiba nyemplung, mbok ira kembangi apa. Turi putih ditandur ning kebon agung, ana ceret tiba nyemplung, mbok ira kembangi apa. Turi putih ditandur ning kebon agung, ana ceret tiba nyemplung, mbok ira kembangi apa. Mbok ira kembangi apa, mbok ira kembangi apa. Salatullah salamullah ala Rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Wetan kali kulon kali, wetan kali kulon kali, tengah-tengah tanduran pari, saiki ngaji sesoyo ngaji, ayo manut para kiai. Wetan kali kulon kali, wetan kali kulon kali, tengah tanduran pari, saiki ngaji sesuk yo ngaji, ayo manut para kiai, ayo manut para kiai. Salatullah salamullah ala Rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Tanduran kembang kenong ning jero guwa, tumpakane kereta Jawa, roda papat rupa manungsa, roda papat rupa manungsa. Salatullah salamullah ala Rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Diiling sira manungsa, temen ana anggonmu ngaji, mumpung turun den rawuhi, malaikat jurupati. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin, alladzi jaa bil haqqil mubin, wa arsalnahu rahmatan lil alamin. Luweh lara luweh susah rasane wong ing neraka, klabang kures kala jengking, klabang geni ula geni, rantai geni kodok geni.
cawisane wong kang duraka kumampang dawuh pangeran takar kang manut perintah Tuhan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin alladzi jaa bil haqqil mubin wa arsalahu rahmatan lil alamin. Luweh mulya luweh mukti rasane wong ning suwarga pituluh widodari kasurata pededen jawisi sisane wong kang bekti dawuh pangeran kang maha suci mukmin lanang mukmin wadon mukmin ingku sederekku Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin alladzi jaa bil haqqil mubin wa arsalahu rahmatan lil alamin. Sallallahu Nabi Muhammad. Demikian tadi salawat badar turi putih juga salawat haqqil mubin bil haqqil mubin wa arsalahu rahmatan lil alamin. Itu salawat bahwa sungguhnya Nabi itu utusan untuk alam semesta ya. Mungkin itu saja, jangan lupa subscribe, like dan komen guys. Sebentar itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu Nabi Muhammad.